bane freestyle o thola bo magezula ka mona a shapile go utlwa hlong o futla maoto e le ngaka ka mona le bo postola o thole dikereke tse di kenya bo tshebeletso tsa bongaka bona bo Dr. Magezula ba keletsa bongaka o ba thola man ba bile mabotlolo a bo jwala what ka bo postola ke re le ka o fana ka moelelo wa batho ba utlwisisa go etsalang a re botseng and batho ba botse ba tlametse ba re fetseng ya ntho yeng bothata batho ba bolawa ke dipono ne gona jole ke na le seaparo se setso plain ke be le setso se na le bogubedu ha ona mohla o tlo bona ka sona ka rapostola mare mmele ngwaka ha ke sebetsa ke le jareteng ya ka mane go tu ke apare sona o batla understand go twa gona apara seaparo se setso go apere entso a ke nna kreke so ke ntwe ka thibelang ngaka wa ke nna diaparo tse ntso so apostol khala apostol ke le shana because of ntse re di etsang ka ofela already ke tse re batla go etsa go adopta ntho ya pele kolobetso ha re kala pele go motho hlwekile ha ya tla ka batho ba ne re isa motho betsi a gutla ba di bona ba re hore batla ba bona batho ba kgethuwe ke ba fe ke ba re ba pesetse tshweu hore bo ntsa motho hlwekile wa bona and o hlokomela ona mo no etsala ne ke gona ke ise betsi vele ntse ke sa hloka jwale ke fitla ke nya fela ma kenya ha ke gutla se ke apesa se swi wa bona mme ka tsa bona ba ba tla nthena ba e bone tjena ba di pele e ne gona ho ya metsi then batho ba pele ba ne ba le te ba moya ona gona ho bolela ona ha hlweka a ntsa tswa metsi mare ba ne ba bibilitsa ba fita bona ba re o sa hlweki mo apesitse tshweu ba boya ba se ba isitse kae ga ke se ke sa tsebe ya rena se re shebana ka hore ba hlwekile ke ba fe ke ba di aparo fela ka mantswe a mang gore postola ena re phela mashaka e re ke ala okay ai tsama le go what's my to go ha ke ba tlo pota ke go yeah ngile ntho tse pedi ga create ntho ya go meaning ha isa le yo je swana introduce yo to ke postola ska handa ta re no postola ke di nna ba ta arabela from le a ke ra bua ka postola bele o ba le ke ba tla nka le bitso la postola le go monga lona ana le bitsa ha re le bitsi ho ya ka tsela yo ka pa re le sebediso ya ka tsela eo re le sebedisa wa ka tsela e tlo accommodate le rona e re ke botse ntate monana ha ke bua ka postola ne o tlelwa ke pele ke le lonyago o tlelwa ke motho a potolwang palo o tlelwa ke scoop ha o tlelo ke ane le bua o tsamaya ka lefatlo le se fangedi ha nka le motho o ke postola re bua ka motho a rolang dieta motho a hlanya a ke ka mogoko ka ntse ke le ka o hletse go tsena dipedi mare eo Jesu ana bua ka yona Jesu ne bua ka hore o na re tsamaya ka lefatlo bua fangedi which is nearly a high e tsele borumwa le ona mare e wena o iphila ka ke postola o tlola fela tlabe di tsamaya ha o ka le papa tsa ba temane ha o tla bua ka lentswe o sotso tlabe di etsa o sotso tshwara setja gore e batla o lo etsa o lo hlanya ke ngwana mo gore a ga tlhantse gore go a tla tri potlwe na le wena a ke gore postola ke bo hlanya so e ta mo yena ha tloa fela o to postola ha ona motlato go lo bua ka lentswe a ke kana bua ka itle ka Jesu ga e dumela Jesu o fitla bua ka ba apostola a ba Roma mare ke bua ka rona gore a dire go le ka o tla thola re e le gore ba apostola re phela nnete kapa leshano o kusisi then na ke tanthonya pelo ha o ka batho postola go ana go na ne fangedi kapa o tola ke ntho ya skubu o tla go potolo apa and how to sheba rutu bana ba Jesu ba e potolo apa lo a ba itse boletse tanti what's my ke tselwa ke moya o controla motho ka tsela e wona o mo laolang ka teng because ho the ana go ba amoela moya o hallang bona ba postola bana go ntho ya bona ha ile kopana le bona hantle ile etsa ba tsetetse ba bua dipuo tse fapa ka le bona meaning ke dumela ntho ya hore ha ino re hlantsa ka tsela e tshwanang because ha ga holela tulong tse tshwanang ha re phela bophelo bo tshwanang mara ka o fela re etsa ka nnete re kopanya wa tsa bothata bo teng ke bo feng hape ha ke tla ketela ya re diletsa ke tsebo se re tseteng ene re ukore re na le postola tse pedi tse ene ka re e batla nako eo
Re na le African, how re na le African, ke summarize again. Re na le African Pentecost. Ha di la ba etsa kereke e. Which is ke motheo e nna ke tsamang ka o. Ka tlasa borapedi. Le re be le thwe Holy Apostolic Church. O go di fapana kae? Hona le tlang ka moya o halalelang. Hona le tlang ka African. Ha dina tshwana ntho tse. Ke kopa o botse. Ha re arwane postola and Pentecost. Pentecost and apostolic di fapana kae ntse? A dire Pentecost ke tsholle. Kutla o re wena. Hona le postola bo sa tshwaneng. Bo bobedi. Wa re Pentecost. A ke African Pentecost. Good. African ratsiba ke mo Africa. What is Pentecost? Pentecost ene re buang ka ona dire e hlaotwa kae? Go tla ka theme ya bo. E ba Pentecost Bibele re bala ke ka tsatsi la Penteconta. Moya Bibele re bala motho ba o nona le ba neng ba dutse ka re phapusi e ba dutse ka re go yona wa tla moya wa la wa kena ka mo bona ba neng ba dutse ka teng. Wa ba yetsa hore ba bue ka dipuo. Ke Bibele ke ka ho tere e o bua kana yo ke what we said ke Holy Pentecost. Good. Obviously ke an e ntata hlalosa hore nna le ena mohlomong re ka se tsamaye tsele ba taitsama tsele ba apostol yena o tsama ka Holy Pentecost. Nna ke tsama ka e ka African Pentecost hore wa e bontshwa mine nna ha ona kgona go kala kereke fela mo etapeng ta ditsotsi kereke ya ka we ka o lo e hlabela go o reka setšhaba. Kereke o ya ikala kapa wa ifua. Wa ifua ajere ha eba wena o latella e tsala ha o ifua wa ka metsohlano ba no ifue e re go hlalosa ntho ya pele mo tlanti ka tsa wena o tla ka kae go ya ka Holy ajere ha re tla ka Holy Pentecost o tla le fela kereke ya modimo o bueletse o etse kereke ha o tla mo etsa every sacrifice o tla wa etsa ha o tla mo etsa sacrifice ka that is why ne ke botsa kere ha tlentle bo kereke bo qadile kae ho bopwa because ka re ke twere iketsetsang yona le sa ifuang. That is why sitore ka ya pele. That is why sitore ka e ka hola. That is why sitore ka ema. Because it seems as if ha ikutule go sane ka tswa ke hlome tente mane be ke re Holy Zion. Then after 10 years when o tlo khutla because go letse ka ga yona o re nna kulela ka ra Holy Zion. Ne re etsa ka tsela e tshina le tsheng. So tetse ka mona ho hlongwe mokhukhu ka mane. O bo futle mothare bethele le tsana bathi. After 10 years skolo sa setlolwane sa hae se re nna bo postola bona bota ka bethele. Wa understand? So ntwe ke batla go understand mabitso anana a tswa o kae because lona ha le qala litse ine le kereke ya moya ka pa batho ba mo mabitso ana re qetella re fitela jwang ona because wona bona re lobokana. Re qeteletse o re African Pentecost ke tlile ka ba mosewana ba sebetsa ka Bibele because Pentecost is a sort of like an event or a ceremony because it's something exciting and then you adopt what okay re na le letsatsi la Pentecost. Those are the Pentecost who they believe for who na le moya o tlo fita mo kene ka go bona then o ba etse se ba bue ka maleme a sa tshwaneng. That is where adoption ya maleme tswa teng o tsa ba bang ka bazalwane ba se bua ka maleme bro ba tse ke letsatsi la Pentecost. So ke batla understand wena o fitleletse jwang more o re o so arula apostola bobedi ba yona bo so re Pentecost kutho Pentecost le apostolic di arohan ka pa ntse di sebeletsana ke twekwana e kana mo so utlwa e ka ga utlwana le we ke batla arohane under ha re kala re Pentecost apostolic Pentecost ha di arohane mo ntwe tsa rona tse pedi ke Holy le African ha ke ba botisa African Pentecost Holy Pentecost ntwa rwana fela mo ke ka which is Oscar Pentecost ke rata re etsa mantso ana ha ke kopana le ntate Sotetsi a kutile morua ya bona o jwa ha ke tla ke ga ke le koro ha ebele ntwene ntse le siko empa ena na sa tsebe theme eo
wa kusisa ka tsa le ntse Pentecost already ntse le teng which is ka Sotho ngwana ke le thwaso ha ke tseba nkuku ho rona re jwale wa thwasa ha o tla bonta ba go jwale ga mokatika ke mandawa ha ba ikwalisa ka ofela ntse le ntho e leng ka ofela then wa bo ba le it's a ka bebele batho ba utlwa bana so Pentecost then le ntse le sebediswe ho latela ba khiki ba ne ba le moa ke ngwana morena ma already ke ntho ne ntse etsa which is e o ta epaka le gone jalo ka ra rona re le dipostol gona batho ba sebetsang ka neo ya bonkgolo mo tatemolo ba bona ba fileng yona which is ene ke tla se ke go ro be morena ntho ya pele wa bo hlabela morena ba o reka setšhaba a jere then re be le mo re ke holy ke mona mo fumana mang le mang a tsebang bibele o re nka iketsetsa e leng yaka gobane a se yaka ke a ntate modimo a jere mene motho a tlwafela sa tsare ena ke ge ama ke a ntate modimo mene kana ka tlwafela ke ipula no sane ha o tso re moya o etse setlabelo motho o re ke etsa jwa setlabelo mane ke ge ke a ntate modimo itse re tsa ka lefatshe lotlhe re ikolobetse batho ba usa motho o setse kae ka holy a utlwana mare ha re tla ka Afrika wa tseba okay ke ge ke pele ke lo ikopa ke bana ba tloane ne so ile bo ma lewatle o lo kopa borena lewatle o mongwe a twa se ile kae mahae o lo ikopa ka tswa ha e ka le motho a ikopang o a ntsa e fwe jwalo ha o ikene fela go yona ka tswa o re go boela ka nda Afrika mare ana italla nyona fe ke holy ghost go lelwa ke moya o halalela a je moya o halala ga o kgetho ona a je o ka dula o duma mang ka pa mang a je ke ba be re le ha ba khwaizo hey Mikael gona re bo Mikael gona re themba la mathemba ka kena o tlo go lapisa o no ai ka tsa tshwete ka tshwete diketeletse go bua ka postola fitlhe jwa Pentecost de ge se nkere there's a difference between Pentecost and apostolic is because we work apostola wena o itse o na le apostola tse pedi tse fapakaneng tswa nne ke mametse puo ya hao hantle ke batla tswa le kutlile so re African Pentecost sorry Holy Pentecost ka jwala ke sa tseba kapa itse le apostola ke apostola oh mara kuri arwana ka Pentecost go ka matsambo ke dipostola di le pedi but ne ke le ka o di frictional thore entatana e hlalosa hore na o ikile jwang a je hona le motho a tswallang go yona o fumane ntate mo a je hona le motho a etsang jwang a fitlang a utlwa lentswe hore mona o rua lentswe gore wa lentswe a je a ba dumela motho a ba le matla ba fumana chance ga lo bulae ke reke eo e leng ya hae a je a re enana ha ke a tswa ke bontse tswa bonkgolo mo ntate mo mare ka lebaka la bana ke motho a dumetse ke batla ke ja modimo itsa betsa ba fika ibu ne ke tla ntho nyeo ntse le yona apostola e lo re kereke ke thato ya motho ga e bule ka ba ke thato ya modimo kapa thato ya modimo ke hore kereke o ya ifua kapa because at the end of the day ntho re bua mona a ke batla re qetelletse re misleader go at the end of the day ha re tswa mona tla be o thwe ka nnete sta ka o tshilo a kereke o ka nna wa ipulela yo of which motho go gabe a bule kereke what are the qualifications tse hlokahalang for motho a bule kereke the reason ke bua tsa ntho is because na go nna ke tseba ka knowledge bo kereke ya bofu you understand o ke se kwa tloa mano so hlomme o bo so go emisa lenyelo e lefe go ya ka molao wa ifua ke ngwa diso le nna ke dumelo ya ka molao wa ifua mare ana wa we gore mo se phela tona le ba iphile ba ngata all right ke a le bona ke ka go ke tshong he bontate ya no le tsa maholo ai la tsa ma ai o tse santsane ke batla o araba ya diaparo mara he e re getse tjeng kereke wa ifua bontate o ya ifua o ya bontshwa o fua le matla hanana mono pontshong eo ya hao o bontshong ho yona ha o tso seng fela o so re ke nna tshotetse jwale ke lo nka bike jwale ke lo ema mane ke lo hloma mkhukhu jwale ke ya bathong se ke recruiter batho ba ithuba itre ke re lona le fihle le me plaka mona le bine haholo ke ka ho re tla tsamayang re ntse re wela re ketetse bile se re tsa le ntse tse sa itswi re jeswa le ntse tse sa jeswi kereke o ya ifua bontate wa ifua ene ebile haholo postola hobane postola e tsamaya le sedimo ka hare e tsamaya le matla le neo ka hare o ya ifua ke ba tloa fela tje
o lo tshotetse o tshwana le nna fela se ke tswa sanoseng se bile ke na le lebitso bile matsatsi ka na bile ga gogola mabitso nka nna ka gogola lebitso ke ga nna ya ka he ho lokile ke tla etsa African Holy ke tla etsa African Holy Pentecostal ke di kopanye a go di kene mane ke ne go joining go go tlabisetse ka taba ya joining wena go ya ka wena joining e bolela eng actually mosebetsi wa yona ke eng? All right. E re ke kene joining bontate. Ho ya ka nna join e bohlokwa haholo. Ke matshwao ke ka ho le Sesotho se re bana ba kgwale ba bitsana ka melodi. Re ntse re tsamaya jwalo ka join. Re tlameha re tsebaneng re kgone le ho bonanang. We understand pele e ya ke nnete. Join ne le siko kapo seaparo se le siko no aparwa makoko ke ntwane re buileng ke tsa mohlala jwalo ka nna ICC ke apara blue and white. Blue ke ngwana metsi postola nda tso sa ihlalositse ke ngwana metsi ke phela metsi o utlwisisa but hana jwale bophelo bo re bophelang hana jwale ka bona bophela ke bon tata rona le bon khona rona o no sa khona ha lore jwalo ka ntatala se tsa mo batlang nkwe o tlo tshwana ka nkwe gaute mo ana jwale ma go atla o tshwana wa utlwisisa so o betse re ka re aranda mole re lo batlang nkwe teng and then e be se ya mane ya hore ha o ya pare fela hona le ntho e etswang e fuwa matla ha o ya pa ke ka o la so e apere o tlame o tsebe go tsamaya kae ha o tsamaye kae o etsang ka ha o etse ke ka ho he rona mapostoleng rona man ICC re etsang tjena ha o go apara join ya kereke wa bo tsamaya o ya lefu ke tsa mohlala wa bo ya lefu ke sefifi mo tlame go be ha o gutla le yona e gutle e tlhonolofatse e tlose ntweni e hlatswe bentle. Oh, so basically ke le Paula kereke ke le Paula kereke ba kgone go bona wena o tswa mokereki mofeng yes hape le seaparo sa o hlompisa mohlolo mong ha o ya bo mafujwa go tswa yes so basically nto hlalosetsa yona go ka ga bo postola dikuba di tshwane ntate ya moya na le kubo ya dikuba di tshwane ene le matlateng ha tshwane ke ka ho lana jwale o tla bona maponesa apere uniform ya bona e yang kwa masola apere ya bona e yang kwa na machiko ko lona apere ya bona ma security lona ya kwa so ke ka ho le postoleng o tla thola hore ntate jwale hana le a bona line e tshehle ka nqe ho yena eo bona ntho e buang e tala na ntho e buang e khuberu na ntho e buang wa utlwisisa bo sehla bona bo mona bankwe ho ntate gambo mo hona le ntho engwe e bo ihlalosa hona le matlamang a teng mo ho ya ka nna kapo ka tsebo ya ka o connecta sedimo he mo wa bona khala e tshehla ke ka o la so batla ho rapela hantle ka sezulu utha mo so jula kahle o tlame le kerese e tshehla ha so rapela ga kerese tshehla e tlamele e beteng hobane jwale e etsang connection kae le sedimo sa hao jwale ke ka ho mokotla o ya pere re bitsa kubo ya mokotla e tsamaya mo e na le matla jwale alfa a tlhaho ntate ke a leboha oh ya ne ke ka dilo bona ke batla go itshwara mona dikemelo o bua ka dikemelo yes o di na le dikgala ka yes matla bo postola bona le matla o convert that's why mo apostola Paulus o na etsang ne re ha tsamaya ha o no dumela ba ne ba o convert so bona le matla a o convert bona le ntho tse re sa kgone go di reach ha o fitlela mo tsona ha re go batlela ke tsa mohlala re go batlela kgale and re a tseba gore mosebetsi wa na le kutlisa kgale but ha re kgone go yana le dingwa so because re na le matla o convert ke ka o kana go ha go lela go kopa modimo etsang o sebedisa matla ana a lebitso la rona la apostol ha o na lona re tsebe o converta ntho gore wa tseba ke ntho ena ha re kgone go itheola tjeng mara re itheola in form of lesson as ka ha o ntate batho ba e ne tla le tlalo mara re fetola tjeng ana go mo thola ba ha re nke mara shana a fetwa le yetse gore ke ntho ke ya se ba converta kana go so ntho o apostola ina le matla o etsang au convert that's why re na le bo kemeletso ntho itse go tlo re nke o bane re fumana e emela ke ba profeta moya wa lla o etsang o so converta le ntho jwa
banna ha re kene mona bongaka le bopostola ka ba ke tumelo e lengwe kapa di fapana le a di kopana ka tsile jwang Ekaba e dumeletsehile go bongaka bo beteng ka bopostola kapa ba dumeleng o tlamile bo itshebetse bona ka ntle le teng banna ha re bonnete a ke re ntse re qoqa mona bopostola bona na ke botsamaile ke botseba ga ditsela tse ngata le sebetsi ya ona mongata ha o fitla bane Freestata o thola bo magezula ka mona a shapile go utlwa hlong o fitla maotong e le ngaka ka mona le bopostola o thole dikereke tse di kenya bo tshebeletso tsa bongaka bona bo Dr. Magezula ba keletsa bongaka o ba thola man ba bile mabotlolo a bo jwala watwa ka bopostola ke re le ka o fana ka moelelo wa batho ba utlwisiso go etsalang a re botseng and batho ba botse ba tlametsa ba re fetse bo ya ntho yeng o re understand re ska ibua hampe kapa ga ibona ka tsela ga e undermine ka be re batho bana ba bapa re ka se ka tseba knowledge eo bona ba tsamang ka yona tse tswane ke tse bopostola ba rona ha bo tshwane le tshebeletso ya botshwane ha re kene bongakeng le bopostola ka ba bongaka ba dumeletse ka bopostola kapa ba dumeletse because re bona le dikereke tse ding tse gesang bongaka tse sa batleng batho ba apere difa tse sa batleng batho ba apere botlhomo tsa bona tsa bongaka ho na le ba teng ba bo amohelang ka bopostola so ke batla understand ana bongaka le bopostola ke tumeleng mona neo ke neo moetapele ha ona mohla e tla fetoang ho ha lebaka la ka le ke tshojole ke ha ona mohla e tla fetoang hore na ke postola ka fa se postola neo ke neo ha o fihla hona ke fihla ho wena o eme ka ga setlabelo sa o kgona ho bolela wa motho ona moya o re o na le neo ya bongaka mirkatsa e ntse kopana le postola empa ntho e tlabetse ba le ke hore ditshebeletso ha re le kara kereke gona tse tla me re di hlompe ha re le kara kereke mohlala ntse re bua le tso ditsi ka ntle ka mane ke re nna nta dotse ha re bongakeng ha ke fitla mo ke emeng ka mo 17 ha ke tsa wena go ja dikopanya tjena ke bitsa ba profeta fela dingaka ja di bolela ke na le ndomba ka mona bogolo hle mo ke tshwara mosebetsi mo ke tshwara mosebetsi teng ke dula ke ba le ka motho ka ndombeng hona le mo potolanyana o ka ndombeng ka mo hore ba lo etsa eng ka mo ba kgone ho phala lebaka la ka la pele ke le feng ha ke le bongakeng nna ke tsebo matekwane ke a pele los la ka le tlo nna ke teng le batla ke sale ka tsipla so ntho eo ka pela phutheo Ekaba ta etsa tshobotsi ba ta ke se hantle ke ka o ke re ga ke ba hanele ke ba potisa ka kwana ka matswama mesetsing ya rona ya bongaka ya tama o kena ka raro mohlala bongake ke gona ke tle ke wetse tlhware tlo mona mare ka ra ntwa modimo o tlo mballa be le mana be re no go thwinwa o e hate tlo o go ibata ke etsa e then ha ke le ka kwana ka bongake bolo e budumeletse hore ke ke lo ke imele jolo ka dia hlophe ke intisa o ke imela batho ba go fela mara lo wa modimo re sebetsa hore ha ntwe ka dipele ka tsama bongaka bo sebeletse mo thweke ke bongaka postoleng ha o tla o ka bongake ba ha o lenga bo belle kwana o kene o be ka ra kereke ke yona tsele e rona ke sebetsang ka wa tseba ne ke bila o di mai le pula o di mai aparo tsena tsa hore di fitla jwa ka ra postola aparo tsa engwe e tlo khutsitsa mane mo retseng di aparo mo di tswati a re hlalo ke batla batho ba itlwisisa because ke topic e trendang ka ga bopostola bona bo re tarakanyang bo re tsang hore re se ra tseba hore entle kremi ka re ba postola jwale ke batla monga wona a itabo ka mantswama wa bona ke apere nang le katse mona ena ha ona mohla e tlo kena ka ga kereke re na le na le tao ha ona mohla kena ka kereke ma re na le nkwe ya e play bogolo bana ga ta ba control katsa eo ha e sa le motheo wa postola mo e tswang teng e sa le ya paro go boyeng e ntse tshwana le man mo no thomona na tlame le kamala la kamela ake e ne le matalana se iswa ntse mare tsena tse bo mahia o ke le ka o tlhalosa ga tse ntse ka o ke mahia ke masela ana a rona ana le bonteo bodi ake ke tsa bongakeng tseo ha di a tlamea go ha ka ra postola di tjena
That means batho ba di Kenya ba lahlehile. Ba lahlehile haholo. Ba lahlehile haholo. Gore ha ona hore ka tlotla ke ntho e ke tlalosa. The reason why ke tshotse na because re tsamang kaofela. Ha re fitla Freestad ha di bona dintho tsena di etsang. Le ka mona la se re fitla se re bona batho motho a apere njete e mongwe Kenya hlong o mongwe Kenya wa e utlwisisa. Se le fashion e teng. So re tlamehile re address ntho e lo ne ba fetho ya tseba ke re lahle ya bona ba bang ba etsa bane ha bana tsebo e mong khono ha etse e mona apara twin but ha na tsebo ya hore ha e apara ka ra bokereke wa understand. So tlametse re fane ka tsebo yeno ba understand batho dintho tsena they are allowed but tshebeletso tsa tsona tse ding ha di a dumeleha ka ra bokereke. Bothata batho ba bolawa ke dipono ne. Gona jole ke na le seaparo se setsho. Se setsho plain. Ke be le se setsho le bogobedu. Ha ona mohla o tlo bona ka sona ka rapostola. Mare mmele ngwaka ha ke sebetsa ke le jareteng ya ka mane go tu ke apare sona. Mare ha ke ya kerekeng ha ya tama e fahle ntho tsa ka kerekeng hobane boholo ba bebeleng a kere boholo a re se re kena ka kereke ke mamone ke itse re tlotla re tloa setso re be re tlo fitla kae gore ha re se re fitla ka rama se re laela ke mola wa bebele ka tsa ha o ka etsa ntho batla ele bebele ha re sa le ka ga kereke bane gore re tsebe kereke ake re tlile di diberi tle ka kereke bile ka ra kereke mola o so ga bona buwa ne fela kwa bebele ka tsa ha ke etsa ntho batla ke chaisa bebele ke yone e ba mphoso go tsho ka mantswe a mang bibele kgahlano le tsela tsa bona tsa boAfrika ka ditshebeletso tsa bona ha e kgahlano le tsona go tswa ka sebaka so o le mo sona bona o se ba ke se feng because if bongaka e le gore bo legit ya sebetsa hantle bo thusa batho why bibele e bohanela bo sebetse ka bokereke ha ona mo re mesebetsi e meng a ukisa morenaka ha ke sebela ba tlo ukisa ntho tsa ke re ka rapostola a je go batla understand bo go twa gona apara seaparo se setso go apere entso a ke ne kana kereke so ke ntwe ka thibelang ngaka wa ke nna diaparo tse ntso ke ho bana ka tsela eo ke se fo go itswe sena ke sa hao ha se sa kereke ke ga o je batho ba bana le thoro ha kala alor fela ha gone go latella before gona ntwena ke ya ho kana o sa tsa twaetsa a etsa o kwisisa ke ga o dire motho boholo ba di motho a tla ka jete ka kereke ha ona monjeti e tabe kopa le kereke cause jeti ke ntwa ka ke ya mondao a je ha ona mo e tlo connecta le tsena tse re di tsebang tsa ka mona ka apostol bana bunga le apostol ntate e re ke kene mo ya wa tswa jalo ka ntate a hlalosa ntwena ya hore o tlameha go shebe tshebetso e leng ho yona hore ko kae ho etsala jwang jwalo ka ha e hlalosa ho dingaka ndumba ke ka ho thwa ke ka ndumbeng ka moo ho ra le mesebetsi e tswang ka ndumbeng ka moo e tswang ke dingaka tse o utlwisisa ke hopola ka dilemo tse tsa ho feta gale ke fitla Freestad heso kwa o bua nnete re lahleha re le mapostola ke ne ke fitli ke le lefung ha ke fitla lefung hao ke lefung ke sefifi mono hwa lua motlamele ho tshidiso ba leloko ntate ke a se jale e se tšhintšha merelo jale se ya kwana jale se so ua kwana jale se le moyeng jwale o utlwisisa ene mona re lefung jwale le motsamaiso wa mosebetsi ha e tloela jwale a tloela programme no bile na motho a ntse a tšhumaela mono e se ya moyeng jwale ke a se itswile tla ga sa tseo jale re tlile moyeng kapo re tlile hlopheng mona kapo re tlile matshidisong kapo tebelong na o utlwisisa so ke ka ho qetellong ho tlameha ho checkwe kapo o shebisise hore mosebetsi o tlileng ho ona ko ofeng ko jwang ho etsala jwang o utlwisisa tsamaya ka ndumba iteng ka mono hoba le baruti ba keke ba tloa mona ba tshumela emfangedi ka ndumbeng le kgala ha ke ba sebetsa batho ba ke dumela hore ke dintho tse fapaneng ha di kgone ho kopanela ke tumelo tse fapaneng ya pele kereke motheo wa yona ke Kriste ho ya ka ha re bala Bible because la ka ya kwana le kwana re ntse re bopostola ba rona ke ba bona mara re kena ka ha kereke nta re bala Bible meaning ntse ga benwa ke molao wa Kriste mara bongaka bo laolwa ke sedimo sa ha bo motho ko motho ka mo sedimo sa hae
ke sona se monaolang ntho bongata jwale ha di ka kopana ke kebe ya loka hobane mang le mang o hlamo a hlahang teng a bitsa seboko sa hae a bitsa dintho tsa hae ho etswa dintho ka tsela eo ha bona se go di etswang ka teng jwale ha se ntho e le nngwe e kopanang and ke kebe a kopana once re le ka me kopanya re etsa moferefere ka ra yona because ke batla ho follow up ntho tsena ke di bua hobane ke a e utlwa puo ena Bebele e kgahlano le dineo tsa rona tsa setso ke yona ntho e lebelang ha ke tsho okay go ke batla ho understand hore ha di no kopana why di sa kopane ha e ba le di tswa ho modimo sedimo a kere ke se tswa ho modimo e re go botse ntwe sempo basketball le soccer di a kopana ha di sona mana ke sports e mo e tshwara bolo ka matso e mo e raka so same fela ntse tlhaloso ha ona motho di a hlaba go rena o kae a je ke utlwe ntate a tlhalosang tla jwalo ka difu a je bo so fitlo po fitla difu mino o kwese ntse fose mini ka tsa o tsoka bona mo le nteng ke ho kae o kwa boholo to e bona kae hona le motho a e butsene ene ke batla e kena holo ya hore ba re ba esa ne o re no ka o dila ka bona e gona ga di bea dijwala ga bobe tafole ya kwa o di bona ke tsena majwala di eng ka ofela after mo re a go lona wa tsale ba la gona le tsa jole ke lefe ha o remember re ile setlhabelo ha hao ge lo seva go tloa badimong ba hao o tla ka kerekeng mare ha o ka re setlhabelo sa motho se e kerekeng o mametse ha ona mohla o tlo bona re nkile majwala le di ke ka o tla bona bogolo ba ma priest daga kwa haholo kereke ka bo medium di etsa mesetse kerekeng ha ba ke batla fela la pempela di a chaisa go ba jwa lapa o so bitse le go le fapane hona le malome ke mzcc hona le malome ke mo pholoso jwale ga le ka o kopanya batho ba hore ba kopanya ke ka sedi ba bona se re la ha o se re etsa ke mang motho ba se na le majwala mara ha o ka ya di savings tsa kereke ho thwe mohlong batho bana ke bana o theo di go tlo staka o lo etsa stabelo sa kerekeng e itseng le galo bo di bona ene le tsela mo apoloto bona re apere mo ha o tlo tshwana mo ta bona mogolo motho mona ga apere botse itseng ke hona le tse sebetsa ha re ya mahamoto a ke mo bisa ke ke le tsola ha motho hobane mo ha se kerekeng mo mara ra kereke na le tse tsena ke tse ka kerekeng ke mo bata e fapanya ba postola ba so ba ba bogolo ba bona ba bona fela re di etsa ba sa utso o ena itsuwa ka ba se ba adopt ka fela ba sebedisa ho gona re sebedisi ho e re ke a be mona mo re e re mpotso ya ke ne ke re bo postola actually ne ke re bibele kgahlano le tlhao le neo ya tlhao ha e kgahlano yo ma ke re ke a be ke tlhao ka ra tlhao hona le se ho ya ka mo go ba be le tshonga teng ka ra tlhao go re ha ke re tlhao sa bua ka hore ka bongaka ka bongaka ke re ka ra tlhao hona le se so mo modimo ana le ka o sesefa sebe ke mane mo ba emele re botisitse Kriste then Kriste ha etsa ha qhalanya kheko ena a ba qhalanya jwang o ka kereke meaning ha o le kereke mo pure ha o le kereke mo pure mara ha o le hae ho ntsona le letheba la sebe le teng ho mang le mang ke ka ho ka nako mo tholang di etswa ntse di a arola o bane ga di arolwa e le gore di tlisa bophelo ba fetso a ke re di tlisa bophelo di tlisa kganya di tlisa lesedi o bane ga di arolwa le ba le tsa di arolo ya pele ne ke lona ntwa pele ha o nkolobetsana hore ke tsa ha ko kolobetsa kolobetsa na ya fapana ha o nkolobetsa di be ha o ngisa metsi ha o nkolobetsa ho ya ka sebebele ka bibele go kolobetsa o di ge tswalwa ba tla fitlha ntlheng ha ke ba tika ntlheng a ke nna ke bua ka bona ba tla o theba ha ke nna ba ora e re ke hlalose mona he ke tsetetse ke kene ka ga trinity ya ntate moga moya ha re tlwelle ha ke batle ke kolobetsa motho modimo ha re tle mona fela ke re ho ya ka bibele e re ha o kolobetsa o tswalwa sebedi
o tlohella tse itseng o tla ho tse itseng ha ke tla ba utlwahala ntho ke tlhalosang ho tu ka mantswe a mang be ha ile hantle pele ntho e ke tlhalose ke o no le mologisi a jere mara ne ga o ka twa go lobetso ho tu o so le Paulos o so le Peter colonization a jere me ke yona e ntse re mpena ya ro ho ya ka Bibele o ntso tla le naha ka tseleng that means Bibele khatla le tshebeletso tsa setso kapa bongaka ha o dumetse hore o so o le mo Christ o lahla bongaka o lahla bongaka you have to ajere good ha o tsetsela e bongaka bo kena jwang mo kereking ha e baneng Bibele ha e dumelang le bongaka boholo ba hao ne go to gutlela kae mara mo itse go na le bo Christ ajere ge to tla re kala pele bo Christ o shabuka dile kae ka le ka Jesu se ka Jesu bo Christ wa bala Bibele e re diketso 11 before diketso Bibele e re Jesu a tsamaya le barutwa ba hae a ba botsa rana nna ke mang ba bang ba re ke Elijah ba bang ba re ke mpa wa profeta o sa o Simon wena o re ke mang Simon re wena o Christ Bibele e re Jesu a meketsa ko maka a re tsebile lebitso laka ga le godimong leo ntate wa ka a so ka ngampitsa ka lona e le lebitso laka la magodimo ke mo Christ a occupying teng pele that's the word Christ e tla mo pele ha re tlo tseba hore Christ o tswa ho Jesu that's why o ke Jesu Christ o re ne ke tla ntho ya go bodumedi ba bo Christ a jere ha bo fihla bo fihlile ho diketso a jere Jesu a salisi ba bokala and all away ba kala ka e le Bibele mo ha e bala mo if ever le teng o e bale 11:26 tlo tla bolela bo kadiwe ke Mark ho ti ke bona ba postola ba o bitswa ba Christ mean before Jesu a ka shwa ho no suka ba le bo Christ after ash ke lona le to ba le tumelo e mara ne se thobinyo ha ka mona ke batla o tati no wa bu ka go jelo go kwala ma ka mpe ka go kwala ma ka mpe tele ba Bibele na la kana le puo ya because e ka Bibele ke na Bibele man ge fe Bibele go to kwa mane le ka kolong ya ka ite fe Bibele Antioch ke ba Christ ba pele good ke a tumelo e kala mo ba Christ